Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende.
Buena nyino bedengo mera. Kiriwea misumba ma. Kiriwea misumba ma. Wapi makofi ya Prince Max? Umerangano yuako mera. Tonie madako pori yuaka mano dofundo magigene. Kano selfa no de tokoro katede. Bano Prince Max wapi makofi yake? Dako ko selfa ne de tokoro katete mne amo. Kiriwea misumba ma toeno funda. Kiriwea misumba ma ufundo. Bas, manilungu ni Prince Max. Apilo, MC Apilo ndani ya nyumba, MC OCS. Hao ni wale ambao washawadia wako kwa nyumba, our able MCs popote walipo.
kike MC kumoro wuondi ni en Okoth Jarapogi. MC odiyo nyako moro wuondi ni an Okoth Jarapogi. MC kingeni ingama wuoyo sama ji metho tafadhali kuja huku mbele. Kasto wadon warwaka ungu buda wendo. Ilungo na ungu buda wendo machine. Aungu buda wendo emono dhie buch mine mokwere ni bwana kamon kende madonje ini nyakanye. Wache anya ugunja. Anya ugunja ere nya ugunja tim nya ugunja tafadhali. Tim aungu buda wendo Mr. Vumilia. Kaindi imed parni angusie pena madongo mose donjo jok machalo kaka Alan Gwea maningeni ngama engineer kinene kubit kamano sani kuro seneno plan marege saka onge kumoningo bedni bedo adjusted oneno nyaka kuminya soe mtoka for the time being Alan Marwa makofi kwako bas kupo nini ginyathi manyako tineno makodwa no bede tie dhot ngano dhi luoki koro go baje gden luongi kidikori luong kinywaji tidikori iluongo kinywaji tidikori kopo ni neno kodwa no bed mane tie dhot mano ngeni ngama dhi kasto be ka in gi madwa no sikre ya enya ngino japap okodwa no nene usini kwani umekaa tu kwa mlango si utoke hapa twende huko kwa giza. Okay, check 1 2. Bwana masho maduongo kichaki tem microphone ne 1 2. Bas. Masho maduongo makedwa tem microphone to 2000. Legi wanyiso gimoro. Nyaka gi accept ni wajul ajaluo. Okay. Jaluo ngeni ko biel kata microphone mangatu wuoyo go. Okay. Nyaka 1 2. Yes, microphone testing. Opado wiye. Yes. Bas, mano tim maracho. Koro maracha yenye ne uwinja chien ka tingini microphone tingini jita winjo wachon ai joma wuoyo seche go tuo mega yes. Uwinja chien kanyo koro emsomari yes nitiere gimoro kar kandi mwadwa nyiso nyiri mondo megiae madonjo na mani luongo ni MCOCS kaito mano MCOCS kaito machak timore ne joma chuo yes bed motang ketsani nyiri obiro ma inyal madhi to giko neni gimede timo onge itimi nade kaito nyako meneno kose gik saa uchiel osemadhi tineno ka miende dhi e tie dhot kata chande mano nyako madhi nitie kako epi kora gimitimo achiel kopodo nyako mowuotho gi poch kaw poch neno itwe nungoni kaw woche ne konchiel isoyo huku makata kineno ka mielo tweyo modhi mana exit kata cha wethagori kode mano madhi duogo nikech bag ne idongo bag ne gi woche ne idongo but ingeni nitie mokora ma bag no soy mana and ka chief sani ti wafwenyo gi ti gibiro gi rieko moro ne gi odowa gi matafari e iye ine weni tingo poch maduong to kare matafari godowe manie iye ini pani dongi bag kari dongo gi matafari yes mano gi mwase confirm ugodo matiu sani wang'eyo Steve Jamigori popote ulipo Steve Jamigori then machielo emsionari emsiomari yes nitiere gimoro kar kandi manyaka koro waketi tiyo machuo okay sani mato biro ma joma nyiri tirie nyako madwa madhi ai ibiro iro ko biro samo dwa chako math mokwongo biro sike Del Monte ene Del Monte mani gini nyako man gi paro man odwa pimi kisemetang'o dhi nitie ng'ama wuotho go bathe koro chako gi Del Monte ochako gi Del Monte mar pimo wi to wane kwan mar Del Monte ni Del Monte pesa die ba mano ng'ama teri asara komo ne kichulo uba migosi miketho credit nyathi ma nyako no nyaka madh kong'o makech ok onya madho Del Monte kende ok onya madho Del Monte kende kisechulo uba guok ok chak madh Del Monte ok madh nyaka madh kong'o makech mawembe gi chamo be kodwa gi to dhi chamo mailuongo no bas chieno jamone mbele chiene meneno mbele miyoko bas adiluongo ni Msafiri Sitimo wuoyi masochore kabisa man gi del chon to mak denda sani nan gi del chon mok denda mama waneno ne amak denda haya twende kazi adwa ni uwe mate twachwado gimali twende kazi baba mia twende kazi baba ko ngeni podi sete bende
Aneno kigole gita iduoke piano. Igole gita iduoke piano. Aya baba gino makati nyone gitieni. Baba minyoni gitieni. India dia gimora mora muriu. Bas. Monde yudu paroga nyasuba kodelisha tutuka kaskiza tune mari. Dista apura chela chelsta ochiko aria dek hash. Samoro tema gonasi. Mama tema gonasi. Oteni usini kodel tien Luo Trending Nation.
Ora wendo
Thank you.
Thank you.
looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Para
Beni para mama kakabari. Beni para totoka. Ya mere beni para mama kakabari. Ani beni gomba mama kakabomika. Baby beni gomba mama kakabomika. Ya mere beni gomba mama kakabomika. Toto beni gomba mama kakabomika. Ani baby na sunu mutana kujikolo. Ani baby na sunu mutana kujikolo, mama. Oni baby na sunu mutana kujikolo, mama. Wela gimana muchu nyanyama. Gimana muchu nyanyama. Uto gimana muchu nyanyama. Yabere gimabona galingo toto. Ani gimabona galingo toto. Ani gimabona galingo baby. Ani gimabona galingo baby. Toto bedi para mama kakapari. Beni para mama kakapari. Yabere beni leka mama kakapari. Baby beni leka mama kakapari. Toto beni leka mama kakapari. Ani bena muni ni no kakimona. Yabere bena muni ni no kakimona. Ani bena muni ni no kakimona. Toto bena muni ni no kakimona. Baby bena muni ni no kakimona. Ani baby na sunu mutana kujikolo. Ani baby na sunu mutana kujikolo, mama. Ani baby na sunu mutana kujikolo, mama. Ani baby na sunu mutana kujikolo. Tutuna kujikolo, mama. Divina kujikolo, mama. Ani kiwija na kujikolo, mama. Kiwija na kujikolo. Divina kujikolo, mama. Divina kujikolo, mama. Kiwija na kujikolo. Ani kiwija na kujikolo. Baby 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 na kujikolo, ma. Baby na kujikolo, ma. Baby nyiri 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 na Baby nyiri na kujikolo. Baby nyiri na kujikolo. Honey baby na kujikolo. Honey ni mama na kujikolo. Honey baby na kujikolo.
director kuja. Hey. Director nataka kudance hiyo climax. Director, tafadhali nuwae kanyo materi. Karibu. Hapo, twende. Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari D-Star apora uchiel nono star ang'wen achiel auchiel hash Sipedo luongwa jokoko e diero tiendo Ane lamo mama nae mokonya Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
Mano tu nende mogodo kinyo. Ane roka ko wachiko samonga doke. Samonga doke tabadale. Eka ne uru di moko be machiegni pala. Fok kosilu gene fak. Eka ne uru tabadale. Okoro no chapo yi. Team Starling Entertainment, natumai mko ready. Iko karibu kuingia. Team Starling Entertainment. Team Starling Entertainment. Mko ready? Kisu. Fuck. Alright. Alright. Unaweza enda pale YouTube utakuta vidogo. Alright. Yes. Keki tafadhali, leteni keki. Team Starling Entertainment. Team Starling Entertainment kuleta keki.
Nyinyo. Tony Marwa. Tulete keki. Pole. Team Sterling Entertainment. Team Sterling. Team Sterling. Tulete keki, meza inakuja. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Ay. Makoro full team mera. Full team wasani auko wote wendo na wasani wote. Yes. Team Egesa Vela aneno ka wange tuko na Lizmo. Director mwenyewe. Madam Mapesa. Yes. Team Sterling. Madam Mapesa auko wote wendo machine tafadhali tupande juu kaka Talanta Elvis Makadori. Jenika Okot Jarapogi, team Okot Jarapogi tafadhali. Koro kingeni okine team go. Kama unajua vizuri we si team Sterling. Na yes. We si msanii tafadhali. Ai. Wadi luongi tafadhali. Bewe da kanyo wibro luongi. Wabiro luongo hii. Hey. Team Sterling. Team Sterling. Yawa. Team Sterling. Ma Team Sterling te man malokane. But kuri ngeni wadi keto gi maber kopo di oge uniform. Yes. Wanyalo keto gi maber di kionge gi uniform. Seche moko nitie Sterling moro e polo. Bwana mai polo bwana no kiwinjo gija. Onge polo moro mai polo. Seche moko nitie Sterling Kayomagi branch. Koro gibiro. Bas wasani tupande juu aungo woda wendo machine. Aungo team aungo woda wendo aungo kaka Talanta team Papo One Okot Jarapogi Elvis Makadori Randere. Tafadhali tupande juu mondo miwangad gini. Akeni vim dogo kapo kwa ngine ingekro matine. Anaruka vim dogo bwana. Vim dogo ngekro matini hawa.
Mano ingeni poka wacho Praise Max. Baba chori boot cake. Kore ka wangi jotend Star League. Umbe wadon uchoro mbele kacha jotend Star League. CEO. Poka wacho CEO Egesa Villa. Lizmo. Madam Mapesa. Madam Director. High Excellency. GHC. BCD. HGIC. Mano kore mani ngeni pora dendo mana Madam Mapesa. Songa karibu na meza. Yes, Madam Director tafadhali. Since tuko kwako. Zimoni $10 kindly avail yourself. Zimoni. Madam Bozi. Yes, kindly avail yourself. $10. Pesa wewe. GHCBCD. Zimoni. Yes. Sasa shikeni kisu. Tushike kisu. Yes. Makuru pala. Okongera pogi tafadhali tafadhali. Ne wakati uruyo kata tafadhali okoto do biro bwana. Yes, igemo na okotio tafadhali for security purposes. Wewe urumondo okoto do ma okoto. Okoto rwako sigati ya mama. Ya watu ya eti uridi do bago. Ya okongera pogi tafadhali. Wapi makofi okongera pogi? Papa one. Yes, Papa one tafadhali. Papa one all Mane. Yes, okongera pogi. Yes. Bas koro wamakuru pala. Tushike kisu. Dibele kache mondinegi magetemo. Ang nipoka wawache ni kare negi sekata. Dibele kanyo. Aya. Eka negi mako pala. Yes. Negi gine. Bine enokata. Gine jogogenga. Tafadhali. Uene uru MC one matin tafadhali. MC. Bia pimeneji. Eka negi mako pala. Anene. Negi mako pala. Eka negi ngade. Walikata. Yes, eka bangade. Negi ngade. Negi ngije matindo. Nongenge matindo. Bangumano. Ataliswa. Awe wa kwanza kugine. Wamekata kweli. Bado wanakata. Kata usiogope. Kata. Baz. Pode ngade. Kore kanotoke. Yes, miwauru sende. Ngini bila kwayo, ngini bila matini dibedo gimaodi. Ngini bila jokama. Okigima yengo ngato. Imedo gimaodi. Okigima yengo ngato. Bila jokama. Bila. Okodwaro wach mangni wabiro koru. To age dhowa. Yes, ngini bila. Baz. Yes, okay, ni kuona. Madam Mapesa anawaonesha. Yes. Venye inafaa. Yes, akamaliza. Yenda liswe wa kwanza. Yendo lazima lishwe. Ni siku yake, wacha liswe. Ni siku yako leo. Unaliswa leo. Analishwa leo. Analishwa na CEO. Oya rodhoge leo. Wapi makofi yake? Shangwe na vigelegele. Wewe. Ana blast. Wapi makofi? Huyo ni CEO Star League Entertainment. CEO Star League. CEO Star League Entertainment. Eka wanadonje CEO Egesa. Pokwabire CEO Egesa. Yes. Aya.
A director. Director. A point of correction. A point of correction. We took you to school. You wasted our school fee. Idiot movie. Aya. Koreka CEO beno yaro. Yes. CEO no ngamo kusono yaro. Like toluote. Aniki magay no so. Oh no kit nego dog. Aya. Yes. No yaro mos. Yes. Kaja tum no ka okasone. Gini ber ki kokete gine. Yes. Ero ya tum ne no sone. Yaro. Keto wapi? Keto kusuko keto. Oketo. Oketo. Ekane omio wasadima mi Yes gine mi Madam Director. Madam Director unapewa na msanii. Yes. Madam Director anapewa na msanii. $0 zimani. $0 zimani. Bosi. Analishwa. Bosi adaiwi. Bosi wewe wapi makofi? Madam mapesa zimani $0. Haya wasanii wetu pia wapewe. Wasanii wetu. Omiyotoni ndema. Aungo wachoni keki diewe. Omiyotoni ndema. Aungo wachoni keki diewe. Mana ungo nikipache moro. Aungo chamkek. Aungo chamkek. Aya. Chim. Bas, economy Elvis Kadori. Yes. Aungo ni chunye paro rena chame kusawe. Nime nikirinyate mona timicha. Owacho ni gimara char no to teme ka gimigolo ne matin. Tie kaka daktari okwere ni ka pesa osedonjo. Para char machamo en kek, gen chak. Gol mawieno, otin mawieno. Yes, obape no kodwa. Yes, in the meantime, Aya bado tuja nini? Atuja Obire champagne. Champagne. Mnatoka na bado atuja nini? Champagne. Atuja pop champagne bwana. Shikilia. Liz, unajua hizi vitu tunaona tu kwa TV. Sasa wewe ndio utatusaidia. Yes. Sisi tunaziona tu kwa TV. Yes, and please, you'll help us pop it. You'll help us pop the champagne. Yes, you'll help us pop. Gine okiyao. Aya. $0 zimani. To handle it with the care. Mimi nikichukua nitaimwaga. Zimani $0 tunataka kupop. Yes. Tunataka kupop. In the meantime, wenye walikuwa na mazawadi, get ready. Wale ambao wako na zawadi, kueni ready. Yes. Kama walikuwa na zawadi, kueni ready for our new artist. Let us pop the champagne. Yes. To pop the champagne. Ngane gine, sama pop gino aikoko. Aya, tutulie kidogo tafadhali. Tunataka kuona hii kitu, hata sisi tunaiona mara ya kwanza. Tumekuwa tu tukiwatch kwa TV. Sasa iko live egesa. Yes, I see movie. See movie. Yes. See movie bali ni live. Ni champagne. Aya, let us pop it. $0 zimani. Show us how to do it. Help us pop it. Help us please. Yes, as we gine. Koro tunena live. Unenaga kure. Kaunu nena live. Ugi moro. Kaku nenaga live ne kaku nenaka. Ngani noja pesa wada. Kamu de live. Kamu ja kunena maka kunena TikTok no gimoro tonge. Yes, as we pop the champagne. So gine. As we pop the champagne. Yes. Wadu wakolia. Shikilia. Hele. Tunafundishwa na wewe pia. Tunafundishwa champagne oksa. As we pop the champagne. Haya, ona sasa. Yuka ye kidogo. So that. What?
1 2 oh sawa akona chenya kadiki 1 2 3 nane wewe wapi makofi shangwe na vigelegele bwana asu vimdogo songa mbele ayo sawa ayo kidogo ndio ya kuja kidogo Wow. Hey. Bwana mane milongo ni champagne. Mane milongo ni champagne. Hiyo ndo champagne. Huwa naiona tu kwa TV. For the first time, Vimdogo amefanya uione live. Thank you so much Team Sterling. Umefanya tukaona champagne. Tu ni nani na nani? Wamefanya ukaona. Wale ambao wamepata tafadhali. Nejago moso chiemo meloro pe tafadhali. The meeting out wagoni yero kamano. Yes. Yes, in the meantime via kiendelea kuimba kama kuna zawadi wale wa zawadi. Yes. Shekelea. Tuko hapa na $0 Zimbani. Madam Director. Yes. Bosi adaiwi. Acha seme kitu. Okay. Thank you so much. It's okay. I'm just imagining majina zote mmenipatia. Mnajua maana zao? You're just calling names that you don't know their meaning. Yes. The $0, the Z-Money, Bosi, Madam CEO, Madam Director, you know all the meanings. Asante sana. Thank you everyone for coming. I'm so happy that you came to grace this occasion. Vimdogo, welcome to the world. Star League Entertainment, karibuni sana. I'm so happy that you chose us. We are humble. It's not easy. There is competition, but you chose us. We are so happy for that. It is your first time. And we're glad as much as you never did 100% and no one does 100%, you tried because it's your first time. Never give up. There's always a first time and there are always baby steps. So, msikufe moyo, Vimdogo, nimesikia sauti yako, you talented. I had it the other time on Sheila's send-off. I'm sorry she could be here right now, atupatie mapesa. But may her soul rest in peace. And we're here to support you. Just be ready to consult. The organizing team, the Star League Entertainment, musiogope ku approach watu for advice when you're organizing events. Your team is a big team, and I expected so much of the big team. No one came to me basically. I followed you. I don't like that. But next time, it's a first time. That's why I said it's a first time. People are prone to mistakes, and they're prone their corrections. So next time, kindly involve everyone. Yeah, itakuwa a big event. Usijali, this is just the beginning. It always happens. Hii ni kubwa. Kuna watu wanakuja wanaimbia viti in this place, I know. So hawa wamekuja wengi. These are your people. Unaelewa? The people came today, these are your fans. Accept them the way we are. Sawa? Thank you so much. Karibu. I'm seated there. When you need me, just give me a call. Thank you so much. Asante sana. Shikilia kidogo tu. Tuko na tangazo moja la kingwana. Tafadhali, tuko na washroom mbili za gents ndani na nje. Kwa hivyo kidogo tu ya ndani tunarekebisha.
Mondi yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, abura chela rio star, abirio abura ngwen hash. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. You can just come. Hiyo ni ya. Tafadhali wale ambao wako na present wakati anaimba, unaweza kuja tu na umpe chochote ambao uko nayo. Ile box, gemane box ndi. Tafadhali. Alafu baadaye we are waiting for Okoth Jaramogi, yendo anaingia Wanet. Wapi makofi Okoth Jaramogi? Babu wani. Haya, acha mdogo aibe kidogo tukileta ma presents, ndio? Haya, twende kazi. Wale ambao wako na kitu kidogo. Aha. Yes. Zima. Madam Director. Haya, kujeni.
Yes. What's up, guys? This is Awiko Jakabundi. Ma NLTN, Luo Trending Nation. Ma Giro Nagi. Waketu Pachwa, a Trending Luo Nation. Monde yudada mandiv kod densi wudi nyako chien kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela chel star, ochiko aria boro hash. Alala monya saino gweda ginyare dak. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.